Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo, sumalakan San Juan. Pakakitahan mga tao nga waray didto Jesus ug ganiya mga tinunan, sinakay hira hin mga sakayan ngan kinadto Capernaum hin pagbiling haiya. Han pagiagi kan Jesus han mga tao didto hatabok han lanaw. Nagsiring hira haiya. Magturuddo kakano ka pa abot nganhi. Nagbaton na Jesus, susumatan ko kamo hintinuod, ginbibiling ako niyo, kay kinaon kamo han tinapay, nga nagkabubusog kamo, diri tungod, nga hinsabtan niyo ang mga tigaman han akon gahom. Ayaw kamo pagkabudlay, tungod han pagkaon nga nadudunot, kundi pagkabudlay luod kamo, tungod han pagkaon nga nagpapadayon ha kinabuhi nga waray katapusan. Iyahatag iniha iyo, han anak han tao, kay ginbutang na haiya, han Diyos nga amay, an karigunan, han iya kagamhanan. Sanglit nagpakiana hira haiya, ano man ang sadang namon buhaton, basi makatuman kami, han igin papabuhat haamon han Diyos. Nagbaton Jesus, amoy ni an karuyag han Diyos, ipabuhat ha iyo, sarig kamo, han iya ginsugo. Nagpakiana liwatira, ano nga tigaman, han imo gahom, an imo bubuhaton, basi namo nikitan, ngan sumarig kami ha imo. Ano man an bubuhaton nimo, nangaon han mana didto ha kami ngawan, anamon ginikanan, sumala han sering han kasuratan, gintagan hira niya, hintinapay tikang halangit. Nagsering Jesus, susumatan ta kamo hintinuod, diri tikang halangit, nga pagkaon aniya hatag ni Moises ha iyo. Anakon amay ang naghatag ha iyo, han tinuod nga pagkaon nga tikang halangit. Kayan pagkaon nga inhatag han Dios, amo iyan linusad tikang halangit, nga nahatag hin kinabuhi han kalibutan. Nga naghangyo hira ha iya, dayuday tagi kami hininga pagkaon. Nagsumat Jesus sa ira, amo ako ang pagkaon nga nahatagin kinabuhi, an mapakadiha akon, diri nagod gugutumon, nga an nasarig ha akon, diri nagod uuhawon. An Ebanghelyo kanaton Ginoo. Pagdayahon ka, O Kristo.